Ils carstgauns han bugent blera vestiadira ed accessoires per se differenziare in dall'auter. E tut quai propi eticamain giustificabel? Pulit svelt dessi rivoltas, perché la causa fis evidenta, per ils iniziants de quest moviment fis subit cler co els venissan a semnare in causa fashion police. La prima mesira che sa resultas or las rivoltas finì con online shopping. La causa fis dentant che la vestiadira venis producida vinavant in fabricas dubiusas in l'entir mund ed uscia fis la fashion police vain spert da return e pretendess che la vestiadira vegna producida local. Ma la consequenza dalla produzione locale fis che ils precs explodissen ed avent da quest punct venis la vestiadira producida con textilias pli bumarciadas. Dentant materialias bumarciadas muntaner mendra qualitat e venis puspetta revoltas. Quai vie na fages simplemein la ciaia col temp, uscia che ils legislaturs venissen sin in idea radicala. La polizia na saves bet supportar l'aspect da tut las plantas umfridas be ed apposta din nov trend. La situazione escalas. Isto es bain per il diantre dar in via co ins venis da quietar in tal disordine. Las schliaziuns evidentes nem bicex nun quellas che la carstgaunadat vesa all'enciatta, ma savens chatten in ellas gist enturn la ciantunada. Nus pudain tuts esser in a part dalla carstgaunadat, ma in per differenzas restan tutina.